eNingizimu Afrika selokhu aqala ke ngempela ke ama-fixtures. This is the longest serving fixture okuyona lapha ke uZitha Gwinika. Amaqembu ke mbukelo amabili azothi ke enze izinto zenzeke osukwini ke namhlanje azofuna ke mbukeli kusazothuma izandla kuduma ihlombe kuduma izandla kuduma ihlombe kuduma izandla kuduma ihlombe kuduma izandla kuduma ihlombe engakhonto ezayo engakhonto esigela McCarthy Mabwe Ngobo Lilepo Chisleta Modi da Silva ayilo lapha kana kusho bathi nje ngicela ningishute bathi nje ngicela ningishute lapha ke chain asibilibili siyema asibisi hoto mbasondela ke ngempela kuthenini siyobamba lapha ke i-kick off yethu bathi ke bona love and peace bathi nje iminwe phezulu abayo lapha ke Kaizer Chiefs umtshino satellite acho vele siyabe sibhadele right over ifetsa phumela ngaphandle ibhola lakhe Relebohile Mofokeng Orlando Pirates ifuna ukuyisondela i-Kaizer Chiefs and they short ebithathwe lapha ke Mofokeng urakela phelela lapha ke kuye yena ke uInacio Miguel lapha ke uDion Hoto phakamisa pelepele babela basendiwe idlala phansi Riyavaya Karato na Leopata wathi selfie eyedwa uMuremi akekho yakuye lideflecte kuSilva TV imali nomibhokisi Makelten Makaula Estina Skamahlalela ayitefuna ifreaching asebenze Kete Zamdalami Kete Sibilibili sebenza lapha emuva the stigma manometer umshini we-BP tak uyapla yesigameko sibheka lapha ke Orlando Pirates phakamisa Dion Hoto Nanithuba naku umkhonto kwasekhaya Inacio Miguel ayisho umkhonto kwasekhaya ke manje ngale ke nenkundla Tshephang Muremi uyafika kodwa ke Zitha Gwinika sebenza lapha ke Bruce Vuma letha ngapha ke nenkundla second ball Silva Flavio da Silva Modi Chisleta Shepel umphakathi sele phansi kule Modi uthina Pempeke nje babantu abalale emsebenzi jamna lapha ke Apolisa letha ngapha ke lenkundla Apolisa Tentibulwana right over ifetsa Mofokeng Muremi offside kana kusho izobe ngapha ke lenkundla Tentibulwana biza amaphoyisa kona ke lemntanami Apolisa phakathi eboxini sebenza Bruce Vuma bola yena ke uMakelten Makaula ayizoqala phansi lapha ke Kaizer Chiefs Thabiso Munyane uyahamba ke Munyane bamdonsa Munyane uzoshona ephaketheni uNompempe uyabhalwa Relebohile Mofokeng othisho Nompempe wozaphe yero kati ethola ke uMofokeng ebehamba uMunyane uyamdonsa lapha ke Mofokeng othi buya la phakamisa unqobo phakathi eboxini nalithuba akubheka nje keshelela ngakoshunwe nkani esebenoshintsho nozinti wafika Dion Hoto walisusa ke leli bhola yena ke uDion Hoto Riyavaya Oindo Tamodi Riyavaya Muremi ushote nje ngazomnika lona sibheka lapha ke sibilibili Mike Mamosha Sopatala bayamvimba Apolisa uba injani iphethwe ePremiership nathi phela lakhe ko Mike Mamosha
Timosha Sopatala Aiden McCarthy uyeke besele bathola uApolisa yatha liTV yahlekela phaka uNgcobo ayifesa kamnandi siyayimunya lollipopa phakathi eboxini ibhola lika Silva bamvimba uSilva usala phansi uSilva uThino Pepe Othino Pepe kathe nje babantu bana emsebenzini Othino Pepe akho penalty next ayibhola leOrlando Pirates ke manje aPolice futhi Tentipulwana biza amaphoyisa Tentipulwana uyamvula uyamvala Mufukenga right over ayifetha Makhawula sebenza Bruce Vuma uyasebenza Bruce Vuma ukhayizandla Bruce Vuma akupheka jekeshela ngakoshunwe nkani Dion Hoto uyeke obiphekele no Flavio da Silva akafika ngayibholeni Hoto uthola ibhola kuqala uSilva akafika ngasidala ebholeni Hoto aphuthuma Mbutuma iyahamba iRiavaya Muremi Riavaya etiyadla iRiavaya ke uChisleta Mbutuma ayidlusa kamnandi Mbutuma futhi ayijuma ke manje lakhe ke Muremi Riavaya phakathi eboxini ebeyofuna uMbutuma nababenza iphutha aPolisa yamhlula aPolisa uyishaka kodwa impempe yakhe uyishaka kabili impempe yakhe siya lapha ke mngeni ekhefini Orlando Pirates uya lapha ke uTshepa Muremi Riavaya naye lapha ke Oswin aPolisa usobuka offside liyaphakama ijulu lakhe uSisikana Pepe lalelani ngati uthi-ke lalelani lama doda isikhindi sesishawa umoya offside aThandi Mbatha offside aThandi Mbatha Othisho noPepe kuThisho afuna amakhanda lapha ke phakathi eboxini sebenza Mbutuma sibheka lapha ke ibhola leChiefs sebenza lapha ke muva Sipho Chaina vimba ibhola lakhe Ethan Chisleta oyamvimba ibhola lakhe Ethan Chisleta uSipho Chaina uzosala phansi ngoba ke uyazi ukuthi uOrlando Pirates iyashota njengamanje ngeke ke afuna ukudlala manje ibhola ngeke ke afuna ukudlala manje ibhola uNoPepe ukhuluma ke nokapteni ngaphandle nje kwesithombe sakho nange lapha ke Chisleta uya ke obethu uyazama ebethu uyazama lapha Pirates lidliwe unomdlali ke osele phansi athi ke uyanela Mbutuma iyaqhubeka ke Kaizer Chiefs iyadlala ke Kaizer Chiefs athi ke ngeke ke selikhiphe Aiden McCarthy Ashley Dupree uyavimba ke muva Spisi uyavimba emuva uSpisi eqeda ngena nje Ashley Dupree uthi ke ufuna ukuya kubo ngqo nje ngqo iKaizer Chiefs abayolapha ke iOrlando Pirates yemadoda Evidence Makgopa bengengasho engena ngathi ke uMandla nakuyidali yena ke Evidence Makgopa bayambuka nje abeKaizer Chiefs bayambheka nje abeKaizer Chiefs kodwa ke nabo ngomyayona bengena lapha ke enkundleni akubheka nje eyedwa Evidence Makgopa angwazi ke onje Evidence Makgopa Mwana Sesi ulibeka phakathi eyedwa uMakgopa bezwa ngengane zesikole abeKaizer Chiefs bezwa ngengane zesikole abeKaizer Chiefs akubheke nje
uyakuthanda lokho u-touchline, bayakuthanda lokho ukwamanyisa nomphomakola nolihlola lwamajoro.